og jeg er pornomodel, og så tester jeg også sexlegetøj. Så derfor så er jeg taget til Vinsmessen i Berlin for at finde en masse frækt legetøj og så videre. Så vi kan jo gå ind og se. Jeg er her med Cindy, som står med den her bevægende seng. Så jeg tænkte, hun kunne give lidt forklaring på, hvad det var. Can you explain me how it works and so on? It's a movement bed. It's very new. Got these functions moving from the front to the back. First starts slow, then it goes faster. Yeah. Then the second move is up and down. The same thing, goes slow and then goes faster. And then the third function, and them both together actually. Then you have the other special thing is the light over here. Oh yeah. It's with light. It's very beautiful also. Total Super bonus. Comfortable. You can lay on all the time. And then on top of it you have the love pillows. Yeah. You can see over here for different For all the positions. positions. Oh, great. Exactly. Very And cool. also good for mommy and daddy if they have babies. If you put a baby on it, it will sleep all day. Oh yeah. Smart. They got these hand remote, and we have another one on the bed with cable. Also, Så det hun siger, det er, at den kan bevæge sig frem og tilbage og op og ned, og så er der lys hernede, fordi den skal være lidt porno-style. Og så er der de her puder til at bolle med, og så har de en lang tavle derovre, hvor du kan se alle de positioner, du kan lave på puderne. Og en lille bonus, hvis man har børn og ligger dem på sengen, så falder de hurtigt i søvn, siger hun. Så kan man jo gå ind i et andet rum og bolle bag. Nu står jeg her med et yderst avanceret stykke sexlegetøj, som lige om lidt forhåbentlig vil åbne sig, så vi kan se, hvad der er inde i. Jeg synes faktisk, det er ret bladet, fordi den er godt gemt væk, så den kan stå inde i stuen. Folk kan sidde ovenpå den, uden at vide, hvad det rent faktisk er, de sidder ovenpå. Og nu kan man så se, hvad der er inde i den frække kasse. Det her, det er ret bladet, synes jeg. Tada! Og en diller! Fedt. Meget, meget fedt. Hej, jeg står her med Tickler-produkterne, som er noget, som jeg personligt aldrig har prøvet før. Who produces these items? Is Well, that this is a Swedish brand. a Swedish brand? Yeah. Okay. It's designed by Eric Lillo. Eric Collins was the founder and the designer in Lillo. Oh, okay. And yeah, he left the company and he opened his own company, which is Tickler. Okay. Basically the same with the same concept. Så det her, det er en Lillo-designer, der har forladt Lillo og valgt at udvikle sit eget koncept, som er de her tickler, som skal være pæne og ikke se særlig sexlegetøj-minded ud, men egentlig være godt brugbart legetøj. Then you have all sorts of different things. Yeah, we have different lines, like we have 4 different lines, Yes. right? We have the regional ticklers, the rocket ticklers, the power ticklers, and the double, right? Okay. So for different sensations from different users. Like Yeah. maybe the first user would choose one of these. Yeah. So it's the smallest one. It vibrates. How do you turn it on? You turn it on here. You got the button there, Oh, okay. right? It's really smooth, really Yeah. soft. And it It vibrates. Very high quality silicone, Yeah. right? And it's not offensive at all. You cannot get offended anyway if you put this in Yeah. your place. It looks like a maybe perfume, some decoration, right? Det, de fokuserer meget på ved det her mærke, det er, at det ikke skal være stødende for nogen, og at det ser pænt ud, og det nødvendigvis ikke ligner det er. Og det synes jeg egentlig, det er klaret meget godt. Jeg mærker lige vibrationerne, det er ganske udmærket. Det er sådan lidt hårdt silikone, men det føles rigtig rart, så jeg kan godt forestille mig, at det vil være en sjov oplevelse at første. Ja, You're welcome.